Dobroveče i dobrodošli u Kulturni centar. Drago mi je što ste večeras sa nama i što ćete prisustvovati jednoj neobičnoj dodeli nagrade. Zašto je ona neobična, a mogu sigurno da kažem da je najneobičnija do sada, vrlo brzo ćete saznati. Nagrada za najbolju neobjavljenu savremenu pripovetku na srpskom jeziku Kulturni centar dodeljuje već 27 godina. Do sada smo imali nagrađene pripovetke različitih poetika, različitih autora, više od 2 decenije su iza nas, a ono što smo mi uradili kao novinu je da smo na ovaj koncept, na jedne književne nagrade, nadogradili i gostovanje pisca u našoj sredini u kojoj on, družeći se sa nama, upoznavajući naše lokalne znamenitosti i našu kulturu, deluje i stvara. Tako da imamo jedan objedinjeni koncept književne nagrade i književnog rezidencijalnog programa i sve to zajedno čini Lazinu kuću za pisce. Ovogodišnja književna nagrada koju dodeljuje Lazina kuća za pisce, a koja nosi naziv po našem utemeljivaču pripovetke, Lazi Lazareviću, dobila je književnica, ili barem mlada književnica, da tako kažemo, Marija Krtinić-Veckov, dugogodišnja novinarka, a ona je imala sreće da ove godine dobije 2 nagrade. Pre nekih mesec dana, pre proglašenja nagrade za najbolju pripovetku, Marija je dobila i nagradu Studentskog kulturnog centra Kragujevac za najbolji prvi rukopis. Sad, rekoh vam malo pre da je ovo jedno od najneobičnijih dodela književne nagrade, a neobično je zbog toga što ja imam književnu nagradu, ali ne mogu da je dam u ruke dobitnici, zato što naša dobitnica večeras nije sa nama, a događaj je ni manje ni više nego rođenje jedne devojčice. Zbog toga Marija nije sa nama i nije uspela da nam se uključi ni u video pozivu i ona je poslala nekoliko svojih utisaka o ovoj nagradi koje ću vam ja sada pročitati. Jako mi je žao što ne mogu da prisustvujem dodeli nagrade Laza K. Lazarević, koja me je poslednjih meseci učinila neizmerno srećnom, ali nadam se da će svi razumeti razloge zbog kojih nisam sada u Šapcu i što ne mogu čak ni virtuelno da se javim i zahvalim žiriju, a prisutne pozdravim. Čini mi se da još uvek nisam u potpunosti svesna da je upravo moja priča izabrana za najbolju na ovogodišnjem konkursu. Neću ništa novo reći ako kažem da su pripovetka i kratka priča nažalost zapostavljen žanr u domaćoj i regionalnoj književnosti. Tako je i po pitanju objavljivanja i po pitanju nagrađivanja. Priznanja za kratka prozna dela su, za razliku od nagrada za romane, pa i poeziju, prava retkost. U tom smislu, nagrada Laza K. Lazarević je dragocena. Njena posebnost, osim toga, ogleda se i u konceptu koji je poslednjih godina prati. Pa tako u žiriju možemo videti većinom autorke, kritičarke, urednice, teoretičarke i profesorke književnosti, što je, moglo bi se zaključiti, dovelo do toga da i samo priznanje poslednjih godina pripadne pričama o ženskom iskustvu, što je takođe nesvakidašnje u domaćoj književnosti. Posebno je zanimljivo što će se nagrađene priče uz dela poznatih i priznatih autorki iz regiona naći u zajedničkoj knjizi, čime će ceo koncept ostaviti možda i uticajniji trag na književne tokove. Zbog svih ovih osobenosti, posebno mi je drago što sam dobila ovo priznanje i što će moje priče biti deo pomenute zbirke koja će obuhvatati upravo posebne ženske glasove iz celog regiona. A moram da napomenem da je neizmerna čast i kada vaš tekst izaberu osobe poput Vladislave Gordić-Petković i Lejle Kalamujić, kojima se posebno divim. Mogu reći da je ova nagrada za mene važna i zbog pisca čije ime nosi i u čije sećanje je osnovana nagrada. Lazar Lazarević je začetnik moderne pripovetke u srpskoj književnosti i neko ko je sa tek 9 priča napravio revoluciju na polju pripovedanja
Ipak, za mene je posebno značajan jer se u svom pisanju bavio patrijarhatom, posebno veličajući ulogu žene, pre svega majke, u srpskoj porodici. Kult majke u srpskom društvu je jedna važna tema za mene kao autorku, ali iz potpuno suprotne pozicije u odnosu na Lazu Lazarevića, što se može videti i u nagrađenoj priči Uspomene iz Soko Banje. Ja bih zamolila Lejlu da nam kaže kakav je utisak bio tokom čitanja ovih priča, kakvo je iskustvo žirirati priče i zašto se izdvojila priča Uspomene iz Soko Banje. Šta si ti tu prepoznala i kako smo napravili taj konsenzus zapravo? Pa prije svega i od mene dobroveče i hvala što ste došli na ovu dodjelu. Možda je neobično, ipak je dodjela nagrade. Eto, meni je žao da autoricu lično ne mogu upoznati, ali nadam se da će biti prilike. Sad pokušavam sjeti tačnog broja, ali pristigao je značajan broj priča ove godine na konkurs, tako da smo prolazili, ja mislim, negdje između 80 i 90 kratkih priča. Sad, prvi dio posla je svako radi samostalno, svaki član ili članica žirija čita sve priče i pravi neki svoj izbor. Tek onda kada svi završimo tu prvu fazu žiriranja, onda se međusobno čujemo za razmatranje o eventualnim, o nekom užem izboru iz kojeg bismo onda izdvojili na kraju pobjednika, odnosno pobjednicu. Ja sam, mislim, vi nikad ne znate, ali uvijek dobijete određen broj dobrih, ali i onih ne toliko uspjelih priča. Pobjednička priča zaista nije jedina kvalitetna. Došlo je tu bar jedno 15 jako kvalitetnih priča, međutim, ova se barem u mom čitanju već odmah istaknula. Upravo o nekim stvarima je progovorila i autorica, dakle o tom nekom novom poimanju nekih tema, o unošenju neke nove energije živosti u kratku formu. Dakle, ona zapravo priča jednu vrlo potresnu i tešku priču, međutim, mislim da je nekako se izborila sa onim najvećim mogućim problemom koji se mogu desiti. Dakle, priča nije ni najmanje patetična. I zaista vi možete u potpunosti da se poistovjetite sa iskustvom te žene i njenim sjećanjem. Tako da definitivno ona ima ono što kratka priča u osnovi treba da probudi, a to je da vas emotivno zaokupi. Tako da bilo mi je kasnije drago vidjeti da su i svi drugi članovi i članice žirija izabrali tu priču među svoje favorite i onda kada smo u drugom krugu razmatrali koja od tih priča bi ipak trebalo da ponese nagradu, mislim da smo se na kraju jednoglasno i dogovorili da to upravo jeste ova priča. A htjela sam samo još da kažem jednu interesantnu stvar. Dakle, ja sad već, ne znam, možda zadnjih 10 godina sam prisutna na sceni i dosta i žiriram na različitim konkursima i zapravo uspješnost konkursa sam sad počela da mjerim po tome što se dešava da zaista neki konkursi otkrivaju određene autore, odnosno autorice. To se recimo meni dešavalo žirirajući za zbirke koje već godinama izlaze to pod nazivom Biber priče. To se isto dešava s ovom nagradom. I prošlogodišnja autorica je kasnije postala poznata i sa svojom knjigom, tako ova ovogodišnja dobitnica također očekuje objavljivanje svoje knjige, tako da mislim da je ovo dobar put i da ovo jest način i za otkrivanje nekih novih glasova na regionalnoj književnoj sceni. Tako, evo, pročitat ću šta je Marija rekla upravo o tome, jako ste se dobro nadovezale sada. Rukopis moje zbirke priča Materice nagrađen je na konkursu Prvenac Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Knjiga će biti objavljena u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg početkom naredne godine. Zbirku inače čini 15 priča, među kojima je i ovdje nagrađena Uspomena iz Soko Banje. Knjiga je koncipirana upravo kao, kako sam već pomenula, propitivanje kulta majke koji vlada u srpskom patrijarhalnom društvu već vekovima. Čini mi se da je to jedina vrednosno pozitivna uloga koja je ženi dodeljena i čiji se značaj nikada ne dovodi u pitanje ni od strane muškarca, ali često ni od strane žena.
Svi znamo da je i kod Lazarevića majka zapravo čuvarka patrijarhata. Neko ko je spreman da se odrekne svega zarad svoje porodice i ko bez pogovora pristaje na svaku žrtvu. Iako bismo mi voleli da verujemo drugačije, takvo poimanje materinstva nije se mnogo promenilo ni danas, s tim što moderno kapitalističko društvo preferira termin supermame. Božanske moći koje navodno nosi materinstvo i dalje su zadati ideal koji svaka žena treba da ostvari, ne bi li uopšte bila cenjena u ovom društvu. Ona je možda sada i poslovna žena, usmerena na svoju karijeru, koja ima i druge obaveze, koje isto tako savršeno mora da ispunjava i dalje svako ko i malo odstupi od takve slika biva prokažen kao čudovište ili demon. Majka je tako ili svemoguća ili sveznajuća boginja, uvek na usluzi svojoj porodici, društvu, poslodavcu, ili grešnica koja nema spasa jer nije sposobna da prihvati taj božanski dar na svoja pleća. U takvom odnosu vrednosti mene zanimaju same žene i njihovom odnosu prema potomstvu, autonomija ženskog tela, zanimaju me pitanja rađanja, plodnosti, granice ženskog tela sa kojima se sve društvenim preprekama žene susreću kada samostalno donose odluku o potomstvu, kako žene žive sa tom idejom da je reproduktivna funkcija prema standardima savremenog društva još uvek jedina vrednost njihovog pola. Ovde bih takođe napravila pauzu. Malo smo objasnili te uloge i uglove zapravo kojima se Marija bavi u svom pripovedanju. I Lejla nam je već negde i rekla o čemu se govori u priči i kako je Marija ipak uspela da se otrgne nekoj patetici, iako je priča veoma bolna i potresna. Sada bih vam zamolila da usredsredite svoju pažnju na jedan kratki film koji je postao sastavni deo produkcije Lazina kuća za pisce, a to je kratki film koji radimo zajedno sa Fakultetom dramskih umetnosti iz Beograda. Autor ovog filma je Dušan Popović, a film je rađen po motivima nagrađene priče Marije Krtinić-Veckov Uspomena iz Soko Banje. Nakon filma uključit ću profesorku Vladislavu Gordić-Petković da nam nešto kaže kao predsednica ovog žirija. Dakle, pogledat ćemo film pa ćemo se ponovo vratiti u program. Kažem, hoću. Da. Evo, videli ste film, odnosno čuli ste i priču koja je nagrađena. Imamo mikrofoniju malo, smo u redu sada. Vidimo vas, Vladislava. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Ponovo smo tu, ponovo razgovaramo o dobitnici nagrade Lazar Lazarević. Kao što znate, nagradu Lazar Lazarević za najbolju neobjavljenu pripovedu na srpskom jeziku dobila je Marija Krtinić-Veckov, novinarka iz Beograda. Ono što je zanimljivo i simbolično jeste da je Marija poslala priču pod pseudonimom Mala Vida, što može da se čita na više načina, može da se čita i kao španska sintagma loš život, težak, izazovan život. I zaista, ova priča se izdvojila od 85 pristiglih priča. Izdvojila se kao formalno i tematski superiorna, izdvojila se po tome što je koncipirana kao unutrašnji monolog na tragu Joyceove pripovedne poetike. Kao što ste mogli da čujete i vidite u filmu, zapravo se
suočavamo sa sumiranjem jednog života koji je pred gašenjem, života bolesnice koja je obolela od raka, sumira svoju imaginarnu mapu putovanja, sumira svoje putešestvije po gradovima koji su označili njene nade, snove, strahove, fantazije. Možemo slobodno da kažemo da se ova priča izdvojila i kao zrelo, hrabro i strasno štivo na temu ženskog iskustva. Tematizacija ženskog iskustva, kao što se može videti sa trenutnih dešavanja na književnoj sceni, gde ne samo u Srbiji, nego i u regionu zaista dominiraju žene, mlađe i srednje generacije koje pišu i koje se ne plaše da dramatizuju i tematizuju neka od najprovokativnijih, najvažnijih, najfundamentalnijih ženskih iskustava. Kada bude pred čitaocima zbirka Marije Katinić-Veckov, mislim da ćemo se u potpunosti osvedočiti još jednom da je ovaj put nagrada otišla u prave ruke. Moram takođe da kažem da smo bili u velikoj nedoumici mi kao žiri pred velikim iskušenjem kada je trebalo izabrati uži izbor od ovih 85 pristiglih priča. Pomenut ću kao finaliste Jovanu Revu, Olivera Mitić, Dušana Rajkovića i Damina Nedića, čije su priče za glas izgubile, čije su priče takođe bile primeri inventivnosti i stvaralačke zrelosti. Marija Katinić-Veckov je, smatram to, uverena sam u to i nadam se da će to u budućnosti pokazati, autorka koja se izdvaja po vrlo specifičnom glasu, po vrlo specifičnom umeću da dramatizuje i tematizuje žensko iskustvo, da pokaže sve krajnosti, sve ekstreme tog iskustva koje podrazumevaju i socijalnu nepravdu i emotivne iskušenja i suočavanje sa nekim svakodnevnim životnim iskušenjima, ali naravno i suočavanje sa prosevima radosti. Ove godine, moram da kažem, imali smo priliku da čitamo izuzetno mnogo proznih celina koje dramatizuju svakodnevicu. Dramatizuju svakodnevicu i o urbanoj i o ruralnoj sredini, bave se temama kriznih razdoblja, neke od njih naravno intimističkim temama, neke od njih socijalno osveštenim. Zanimljivo je da se u Marijinoj priči pominju i Eifelov toranj, i magneti, i migranti. Dakle, pominju se svi oni bajkoliki elementi putovanja kao kontrolisanog otkrivanja stvarnosti, ali se pominju i migranti, pominju se i tegovne ljudske sudbine koje se vrlo često zateknu i koje su vrlo često vidljive i u idiličnom ambijentu. Na neki način, izbor Marije Katinić-Veckov jeste istovremeni izbor jednog ne samo dominantnog i superiornog, nego jednog tipičnog reprezentativnog glasa koji govori o složenim emotivnim i egzistencijalnim situacijama. Sa druge strane, vidjet ćemo da je ova priča u velikoj meri posveta književnosti, posveta velikim književnim stvaraocima kao što je pre svega James Joyce, ali je to svakako posveta i Virginia Woolf, to je posveta i svim onim intimističkim pripovednim glasovima koji pokušavaju da približe iskustvo čitaocu, da približe ono što priča po pravilu čini, a to je da nas suoči sa jednim trenutkom spoznaje, klimaksa, sa jednim trenutkom finalnog sumiranja važnih životnih tema, sa emotivnim bilansom jednog života koji je pred gašenjem. I sa te strane, dakle, možemo da kažemo da je autorka koja je nagrađena ove godine u velikoj meri ispunila i one zadetosti prosedea proze Laze Lazarevića i da se potrudila da u ženskoj paradigmi, u paradigmi ženskog iskustva
u potpunosti ispuni kreativne i poetičke zahteve koje je srpska realistička pripovetka postavila pred sadašnjost i koje postavlja i pred budućnost. Hvala vam, Vladislava. Evo, samo bih se možda još nadovezala, pošto smo spominjali pripovetku. Ne znam da li me dobro čujete, imamo jako veliki eho ovde. Pa, je se čujemo dobro? Vladislava, čujete li me? Ne čujem se, nažalost. Dobro. Da. Imamo mikrofoniju i onda ćemo izbeći jednostavno. Zahvalit ću se Vladislavi. Mene smanjite onda, da ne pravimo ovako buku u sali. Ja ću onda samo za kraj reći, žao mi je što nismo uspeli još malo da prokomentarišemo sa Vladislavom nešto i želela sam da je pitam neka zapažanja u vezi sa mestom pripovetke danas, pošto je i Marija rekla da je nekako dominantniji roman, a da je drago što se baš u ovoj formi izdvojila i htjela sam da o tom porazgovaramo, ali ja ću vam samo pročitati onda za kraj nešto što opet je možda nadovezuje se na ovo što nam je profesorka rekla. Marija je rekla da poslednjih godina je sve više dobrih autorki na regionalnoj sceni. Mi koji se bavimo književnošću kroz svoje profesije, a ja sam ipak prvenstveno novinarka, imamo utisak da žene sve više osvajaju nekakav literarni prostor ili barem njihova iskustva. Čini mi se da je to ipak samo iluzija i da prosječni čitaoci i dalje najviše pažnje posvećuju autorima. Zna se ko su najčitaniji pisci, zna se čije su najnagrađivanije knjige. Nažalost, deo te pažnje autorke još uvek mogu dobiti samo ako pišu slatke ljubiće ili kvazi religijske drame. Ipak ohrabruje što je sve više onih koji tome vide kraj. To je njen utisak kada su nagrade u pitanju. I Marija je takođe radila je na rukopisu svoje zbirke. Pitali smo je šta je to što ona sada radi. Prethodna verzija knjige Zazidna našla se ovog leta u užem izboru za nagrade Novica Tadić i Mak Dizdar. Ovom prilikom žela bih da se zahvalim pesnikinji Radi Lazić koja mi je svojim sugestijama pomogla da odem korak dalje u svom pisanju, tako da je ova knjiga dobila malo drugačiji oblik od početne ideje. Još uvek ne znam kada će i u čijem izdanju ova zbirka izaći, ali se nadam da neće proći previše vremena do tada. Kao neka druga pitanja vezana za ženskost, telesno pitanje identiteta u poeziji je malo drugačije. Imam još nekoliko ideja vezanih za neke naredne knjige, a prva o kojoj bih voljela da pišem i na kojoj bih voljela da radim tiče se kratkih priča. Takođe, ne bi u fokusu sada bile samo žene, ali bih se svakako bavila pitanjem nasleđa kao i do sada. Marija se zahvaljuje žiriju na izboru i kulturnom centru i meni je žao što Marija nije sa nama. Nadam se da će, kada ovaj događaj budemo postavili na YouTube, videti kako to izgleda. Ono što bih ja voljela to je da ako vas je zainteresovao ovaj film, da odete na kanal Kulturnog centra, tamo možete da pogledate još dva filma iz produkcije Lazine kuće za pisce. Jedan je snimljen po motivima nagrađene priče za najbolju pripovetku 2020. godine i takođe imamo film naše prošlogodišnje gošće rezidencijalnog programa Olje Savičević-Ivančević. Oba filma možete pogledati na kanalu Kulturnog centra, a ovaj film koji ste vi večeras premijerno videli doživeće svoju YouTube premijeru u nedelju.
Eto, do sljedećeg viđenja ili do sljedeće nagrade. Ja vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste večeras bili u Kulturnom centru.